F'atmosfera spettakolari, Joseph Calleja paxxa lil Maltin u lit-turisti li s-sibt filgħaxija attendew għal kunċert li ta' kull sena joħroġ it-talent indiskudibbli tat-tenur Malti. Il-kunċert fuq il-Fosos kien wieħed minn 4 kunċerti li għandu Joseph Calleja dan ix-xahar. Fl-20 ta' Lulju ser jipparteċipa f'kunċert gala f'Regensburg, il-Ġermanja. Fl-24 ser jidher fuq il-BBC u fit-28 ta' Lulju ser ikanta Ġerusalemm. Waqt il-kunċert fuq il-Fosos tal-Florjana, Joseph Calleja sellem lill-memorja ta' Mary Fenekadami billi kanta l'Ave Maria u lill-President Emeritus Guido Da Marco billi kanta il-Caruso. Il-kunċert kien organizzat minn NNG Promotions. Tanto bene.